Denge gel, Denge Kurdistaniye. شنوندگان اوچیان رادیو دنگه گلدن باشگودارین هیجا ایرو 3 هزیران 2025 دوشنبه بروکسل ساعت نه لامت ده امن اوچه سرس به پیشکش بکن دم آزادی ری براپویه دولت ترک کروجارو و متینا توپاران کر ارتشا ترک به دجواری کروجارو و متینای توپاران کر جبر توپاران آگر به زویین هرم کتن لگوری آگاهی انج چافکانی خوجی ارتشا ترک شویدن چای کروجارو گریدای نافچه شلادزه توپاران کریه هر واچای متیناجی یا سر به سینور آمدیه یا سر به دوه که به دجواری بمباران کریه جبر توپاران و بمباران آگر به زویین هرم کتنه و زیانه که مزنگیش دیه زویین هرمی دوه لباجار آلمانیا کölünü به münasebeta sedemin salvegera serhildana Şeyh Seyit mitingek mezin hattı darxısın. Miting jaliye keneke cik enstitüya Kurdiya Brüksel uyalı Almanya ve hattı organize kirin. Di mitingede hevseruke keneke Ahmet Karamuz ahıbi gud serhildana 1925 an serhildana gel yalıdıcı inkara Kemalis u peymana lozaneye. Em iru be pevajuya kure berapodaya despekirin neziki azadiye bune. Pişre serukecike Mele Şevket Çakır ahıbi u balkşan servan halan. Gele Kurt set salın liber xwedede ve edi neyin xapandın u tekoşinavan be tevgere azadiye re devam dike. Heri davi siyasetmedar İdris Balukenji ahıbi gud xwestin bira civaki be tepsinen gele Kurt xwedili ve tekoşine derket u ve iru hesaba ve zilme bipirse. Pişti ahaftınan encamnameye konferansa kul Brüksel'e hatiye pekanin hatxwendin. Pişre hünermend derketin serdike u strangotin. Miting be banga zindihişta sembolin berxwedane dinava bira civakede bidavi bu. Şeyh Seyit u çulu şeş hevalen xwe li Palu u İstanbul'e jihatın biranîn. Bi pêşengtiya rêxistina Dem Partiya Xarpêtê li dergeha Malbatê ya li navçeya Poloyê biranîn pêk hat. Biranîn bi deqeyekê rêzgirtinê dest pê kir. Hevserokê Dem Partiyê Paloyê Mehmet Şahin axwest ku cihên gorên Şeyh Seyit û hevalên were eşkere kirin û hemû mafên wan bên radest kirin. Piştî daxuyanê Girseyê heta bi pira Paloyê meş li darxist. Li Komilê Konfederasyona Ruşulat û Başûrê Ruşulat ali Şîrîn Evlere İstanbulê jî bernameyeke biranînê hat darxistin. Bername bi beşdariya geleksazî û dezgehên Kurdistaniyê li İstanbulê pêk hat. Di destpêka bernameyê de li ser navê Komileyê Ayhan Ergeç axivî û xêrhatina mêvanan kir. Pişre ji bo tevaya cangoriyên doğur azadiya Kurdistanê de canê xwe dane deqeyek rêz hat girtin. Di bernameyê de nivîskar û dîroknaz Faik Bulut û Mahmud Akyürekli li ser serhildana Şeyh Seyit û tevgera azadî semînerda li ser navê rêveberiya Komeleya Şeyh Seyit Mordem Zel jî xêrhatina beşdaran kir û eşkere kirin ku cihên gorên Şeyh Seyit û hevalên wî nîşan wan bidin. Di dawiya bernameyê de dengbêjan li ser serhildanê kilaman stran gotin. Dem Parti de çarşuya bangarê berapoya aştı û civaka demokratîk de civînên gel li dar dixe. Civînên Amedê li navçeya Rêzan lê cew farqînê hat li darxistin. Li navçeya Rêzanê civîn li taxa Şeyh Şamil li Parka Azadî hat li darxistin. Rêveberiyên Dem Parti û DPP yên Amedê sazî û komileyên civakî jî di nav de gelek welatî tevlî bûn. Guftugû li ser avakirina aştiya civakî, demokrasiya herêmî û avakirina jiyaneke wekev hat kirin. Li navenda Lîce û taxa Kelê ya farqînê jî bangarê berapo hat gotûbêj kirin. Her wan welatiyan bank li dewletê kir ku ji bo aştiyê gavên berbiçav bavêje. Bi heman armancê li Agiriyê jî civîna civaka demokratîk hat li darxistin. Di civîna gel de endama lijneya navendiya DPP Narîn Gezgör
درباره پیواژوی ده نرخاندن کورد کر و وها گوت برز اوجالان جبو آواکرنا جواک دموکراتیک بانک کر بو وی گوت دوی گل کورد ایدی شواز تکوشنا خواه بگهرینه دما تکوشنا آزادی دست بکریه گل کورد وکی تونه دهات دیتن به پولیتیقین قرکرن اسیمیلاسیون و انکاره روبرو بو گل کورد دوی پیواژوی ده تکوشنا خواه دست بکر و جگلین جیهان ین بندست ره بون میناک دیار غریب و زیلان لأوسلوی هاتن بیرانین لپایتخت نروژ اوسلوی لناوند جواکا دموکراتیک شید دیار غریب و زیلان هاتن بیرانین مراسم بیرانی پیشنگتیا کمیته باشور نروژ هات بیکانین لسر ناو اینسیاتیفا تکوشنا کمیته باشور نروژ سامان درویش آخوی و سوزا مزنکنا تکوشینه دا پشت سینویزیونا کل سر جیان و تکوشنا دیار غریب و زیلان هاتن نشاندان هفسروکا مجلس اوسلوی آیسل کوچ لسر شهادتا شهید زیلان آخوی لداخویانه ده جخزم او هوالین دیار غریب آری قرداغی هوال آسو و محمد قرداغی تکیلداری جیانا شهید و سکنا پولیتیک شیروه و نرخاندن کرن مراسم به درشمیان بداوی بو شهید زیلان کوبانه بمشکه مشالایی هات بیرانین تفگرا جنین جوان و تفگرا جوان شورشگرین کانتونا فراته جبونا 29 سال وگرا شهادتا زیلان زینب کناجی و مشکه مشالی لدارخستن جوانین کل قادن جنا آزاد کوم بون حتی بقادا آشتی مشیان و میتینگ کرن دی میتینگ دل سرناوی گرسیه هفسروکا جوان و ورزیش یا کانتونا فراته آواشین مستو آخوی گود شهید زیلان وکه جنکه جوان دنوا تفگرا آزادیا کردستان دبو پیشنگ و خداواندک ام هیزی جته کوشین و برخودانا شهید زیلان دکرن چالاکی به دروشمیان بداوی بو شاندیا کنکه سردانا پارتیین روشلات گر شاندیا کنکه ده چارچوه خبات نکتانه تویده لسلیمانی سردانا کوملیا زحمت کشان ا کردستانه و کوملیا شورشگرین زحمت کشان ا کردستانه یا ایرانه گر ده هفدیتنا ده پیشکتنین لهرمه و یکیتیانه توی هات آخافتن پشتی هفدیتنا ده داخویانی هاتن دایم جمعیت توات فد و اهده راپور 631 گرتین نخوش هیه کومله حقوقناسین جبو آزادی اهده تاوی فدراسیون پشتوانی ابو مالباتین گرتیان رمت توات فده لآمده راپورا خواهیا 6 ماهان ابن پیکنین لزندانان اشکره کر براپور ده اشکره کرن کو زخت و تعهده باوی که سیستماتیک دمشاندن هندانین راپور ده آستا تعدای جی نشان داده لگوری و 631 گرتین نخواه جبر کو نخواستنه کلپچگیری بین تداوی کرن لزندان به تداوی تن را گرتن 400 گرتین کو جزی müebbeta گرانکری لوان هاتی برین به سالان ده hücreye یک کسیده تن را گرتن 359 گرتین کو جزی لوان هاتی برین به داوی جبویه به بهانه این کیفی نایم بردان نزی 200 گرتین جروجاوا و روشلا دستاتویا به ولاتی ده تن حسباندن و به وی اوای مافی وان این هفدیتن و پاراسنه تن بن پیکرن 327 گرتین جن به زختن جنسیت پرستره روبرو دمینن در راپور ده حتی شان کرن که درمان کرنا گرتین نخوشت آستن کرن بریا دسته چاودری یازندان گرتین جزای وان قدیای جی جبر کو پوشمانی قبول ناکن نایم بردان به سرگون جزین دیسیپلین تکیلیا گرتی و مالبات جواکه به تمامی تقود کرن سازیان راگهاند کو دمکه ده کو لترکی پیواجو چارەسەری ده روژه و ده لازمه به سرراست کرنا قانونان گرتی نخوش بین بردان داویل زخت و تعدایان بیانین
Şewata li Ömeriyayê hate vemirandin duh li gundên Stîlîlê û Hebizê yên li herêma Ömeriyayê ya navçeyên li Sêbîna Amêrdînê şewatek mezin dest pê kir. Ji ber bayê zêde di demeke Kurd de şewat li herêmeke berfireh belav bû. Xelkê herêmê û komên agirkujiyê müdaxaleyê şewatê kirin. Herwiha ji hewayî ve jî müdaxaleyê şewatê hate kirin. Di encama xebatan de şewat di saetên nîvê şevê de hate vemirandin gelek dar şewitîn. Trump li ser pêkanînên li Îranê daxuyaniyek da Serokê Amerîka Donald Trump ji bo Îranê got eger aştîxwaz be û zirarê nede wê pêkanîn li ser bên rakirin. Trump balkişan ser şerê İsraîl û Îranê û got ku her du alî jî têra xwe westiyan. Êrişa Amerîkaya hewayî ya li ser Îranê jî serkeftî encam bû. Trump daxuya kirin ku pêkanînên li ser Îranê dewam dike û got min derbarê piştî agirvestê Çîn dikare ji Îranê petrolê bigire tiştek negotiye. Pêkanîn hê jî di pratikê de ne eger tişta bikeve ser milên wan bikin aştîxwaz be bi me re li hev bike û zirarê nede wê deme em dikarin pêkanînan rak bikin. Pelegodan jemen û çên serîs ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.